Internet je prepun raznolkih informacija, ali neki upiti mogu voditi do neočekivanih ili neprijatnih rezultata. Mi ćemo danas predstaviti 5 stvari koje nikada ne bi trebalo pretraživati na Google. Prije početka videa zamolio bih vas da ako to već niste da se pretplatite naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu, a mi sada idemo u ovaj video. Huntsman Spider. Ako prije ovoga niste imali strah od paukova, nakon što pretražite ovo i vidite sliku ovog pauka sa dugačkim nogama, vjerovatno ćete se i vi naježiti. Smoker Slugs. Pušenje ubija je poruka koja je razvučena preko svakog pakovanja cigara u državi. Ako vas to ubrzo ne uplaši, pretraga za Smoker Slugs će vam izazvati noćne more. Slike koje se prikazuju pri ovoj pretrazi prikazuju poređenje normalnih pluća sa plućima pušača. Ako vam je teško prestati pušiti, samo jedan pogled na ove slike fizički će vas uznemiriti i vjerojatno će vam urezati ove slike u svaki put kad pomislite da uzmete cigaretu. Two Girls One Cup. U ovom videu možete vidjeti dvije djevojke koje rade grozne stvari sa izmetom i povraćanjem. Savjetujem vam da ovu stvar nikada ne pretražujete. Ilegalni sadržaj. Ilegalni sadržaj predstavlja ozbiljan rizik za korisnike interneta i uključuju aktivnosti kao što su piraterija, trgovina drogom, hakovanje ili distribucija nelegalnih materijala. Takve pretrage ne samo da krše zakone, već mogu izložiti pojedince ozbiljnim pravnim posljedicama, pa je važno izbjegavati angažovanje u ovakvim online aktivnostima radi očuvanja zakonitosti i bezbjednosti. Psihološki poremećaj. Pretrage vezane uz psihološke poremećaje mogu pružiti korisne informacije, ali mogu također izazvati dodatni stres ili pogoršati anksioznost. Važno je pristupiti ovakvim temama sa pažnjom i ukoliko je potrebno potražiti stručnu pomoć kako bi se osiguralo sigurno i odgovorno suočavanje sa mentalnim zdravljem. Stigli smo kraju još jednog videa. Ako želite još ovakvih videa, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite naš kanal. Do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.